Haka nyotarik rempang arja pulai ke Meghalaya High Court habas ngap ya kejing mudui so motu. Haka bayar day bat kejing ti daw yung bian haka jela ke full bench jong Chief Justice Sanjeev Banerjee, Justice H.S. Thankhiu baru Justice W. Dingdo kalau ong. Baka long kaman bementa bat kejing pej benya baka jela kalau persang la sisnem lingba ki senjam ban te lakam. Henry ki klam la ban lei bat la dot kam ban khot dak Central Armed Police Force ban pej benya bat pensangya e kejing ti bat khayi bian yo do yang haga jella. Dr. N. Muzika, Deputy Solicitor General ke India, ubadon lang hapo ke yung kasari ulakular buon sim kiana ke benta ke sarkar pedeng. Bat ban pentip sa ke yung kasari, haba syong bisar benya ya ke negakam, haba ya day bag jingwan ra ya ki perton, la ke day Central Industrial Security Force lani Central Reserve Police Force. Ban sim ti ke jing te lakam ya ke kamti daw yung bian kentup ke jing khayi napo ki bor ke sarkar jella. Kajing kasari kalau ong, baga jing ti daw yang pathar hajala kala ban lam sa kajing penjular ka bajur ba. Lapaw bau daw yang bat umausun upahu ba hajala bat kini kimar kidei ki pelasuti pathar. Kajing kasari kalau ong, baga jing bam biang kajing nang jing start bat kajing bam don kilat kilenti da kumway pat kala penongi ki babon hajala ban penjat ya ka meram au kum kajing pom ding bat kajing ti marpo khandau. Ka ong, baga rukom ti daw yang jong ki trash nong hangni ka babon hi kade kajing ti thliu khnai nik rat hole mining ha ka ba way ni ar ki briu ki ti ya ka thliu tang ban yo rung bat ti pat yo daw yang na ka meram au bat sa sei shabar. Na lor ki jing ma baga kram kala ban khlam kum kini ki jing ti ki penlong thliu sa po jong ka khandau bat ki la ban khlam ha ka nu ka por la da khiu jumai. Kayeng kasari kalsim kiaru halor ki khubor bami hakikot khubor ba laingut ki nong ti daw yong ki la yap hakawai ka par daw yong harambai East Giant Hills District. Labata yo Chief Secretary ka jilla ban IT ya ka kaipot ban pentikna ya ka ni ka khubor ka balami. Haka jo kapor ka yung kasari kalabata yung Superintendent of Police ka East Giant Hills District ban ay jing pensay ban lay bu day ban pensajaya ki ba penken hukum kentup ka jing hap syong patok persya yu namar ka jing penken pelen yak hukum ka yung kasari ban te lakam ya ka jing ti bian yaw daw yong kapadang ya hadu menta hakeleng ki jaka jong ka East Giant Hills District badru ka jing khayitu yaw ni umar po kendo. Kayeng kasari kalabu ban bisar biang ya kanika kam haka khat saw tarik rempang arja arpulai. Hoi 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 hoi. Hoi aga TMC si Turki sentil Meghalaya Bangkulai. Hoi aga TMC si Turki sentil Meghalaya Bangkulai. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela